namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm tita khalo la xonge rhangani. Loko of course a ri karhi a expose King Tsonga. So previous mi nga mi swonini hi fike endla hi video la hi nga fiki komisa ku hey King Tsonga yi kwate ku dlaya of course endzhaku ka loko xonge rhangani of course a vula leyi timhaka ta USB la of course yi nga fika yi kombisa ku i ba tinghoma ta inani sweswi a nga swi tsala kwalano as you can see kwalano. However ka siku namuntlha of course ra 3 ta July xonge rhangani of course i fika a nghena live ka TikTok la nga fika a expose ku mhaka yi sukela kwini, so i fika kombisa ku i timhaka to i ale ku feature na King Tsonga. Okay, a hi vekeleni ti-clips ke a ni mi ngo mina King Tsonga u fa hlamula ku leswi yena nga i la ku hi feature njhani Dlakota ta hlamula sweswo. I la ku ri feature njhani Dlakota futhi mo ni pfula hi ku mi pfulela. So before hi yisa ka evidence ya straight of course xonge rhangani fika a tlha swi n'wi kwatisa swinene swo va a vitaniwa sweswiya ku i endla tinghoma ta vuhuza sweswiya swi n'wi hlamariseni ku King Tsonga previous la yi kombiseni ku yi la ku n'wi feature, so a hi yeni ka evidence ya straight of course as you can see kwala xonge rhangani of course i fika a hi komba that screenshot eka foni ya yena, so hi fika hi vona swona ku a vulavula na King Tsonga kwalano not voice very very mi ta titwa, so hi fike hi vona King Tsonga kwala yi fika yi kombisa ku ya mayimunhu as you can see yi fika yi kombisa ku u ri a wu ngheni ka album ya mina yi nga ta huma hi May as you can see a yi texted the 4th of March as you can see kwalano, so a yi ngutisa hi ta album leyi yena yi nga ku teni and then yi fika loko xonge rhangani a fika a kombisa ku tisa mali hi leswi a nga fika vula swona, and then King Tsonga yi fika ka yi vutisa ku mali muni. Okay, Se ku lava yini ta ku mali muni ka ni nga swi tivi ku lava ni ta endla yini. a wu nyika tichibuteka xona swi nga testa njhani loko i nga swi tivi swa ku loko vanhu featurana ku fana ku endliwa yini. no a ni tivi so ku hi laha so far laha hi fika kona xonge rhangani fika kombisa ku laha a nge koti ku vula mali because a nga swi tivi i fika a endla yini ma yi kuma na mhaka i ta tlhela hlamusela ku a zama ku vula yini hi ndlela yin'wana, so a swi nga ri tliya ngono hi King Tsonga ku yi lava ku n'wi feature ka tinsimu tinga maswo ku like message wa King Tsonga a wu komini a ka ha xota ti-details to tala mara yona yi fike yi hlamula xikombi na ku a yi kwatini nyana a hi repiteni kambe hi twa ku yi te yini. a wu nyika tichibuteka xona swi nga testa njhani loko i nga swi tivi swa ku loko vanhu featurana ku fana ku endliwa yini. Okay ivi xonge rhangani a swi hlamula of course please play. Okay, A ku na munhu loyi a tivaka swilo swa ti-clip ku fana na mina ka vanhu va lava va hleketaka ku hinkwavo, so you are wrong. Loko ni ku ni nga swi tivi ku fana ku endliwa yini ku na ku we yi nga swi tivi no hi ya yimbeleli yini se and you want me to compose ku na ku a ni swi tivi ku ni lava for tinghoma tingani another thing ku na ku munhu a lava ku ta endla swi ya hi ntirho lowu ni lavela ku n'wi short, so yi nga ha tipoyi don't never ever say what you say mina ni ku nyika addiction. As I've heard. So I think King Tsonga kumbexana King Tsonga yo kwatise swin'wana siku ra kona ni twile ku na nghenera yona tanihi swi a yi ta ku kombeleni like a yi nga nghenangi kahle swona mi swi twini musi na leswi yi nga vulavurise swona ku a wu nyiketa attitude and stuff like that mara i la ku feature munhu, so swi ti komba hi xonge rhanga leswi a nga kombisa swona ku mhaka hi la yi nga sukela kona, so swi kombi na ku leswi mi kuma ku i kuma ku King Tsonga a ku ri khale yi targete xonge rhangani ku loko o ba hi zandla xi mistekani yi ta n'wi namula ma yi kona mhaka leyiwa swi tlhela kombisa ku lava van'wana va n'wi featuraka a nga za a vutisa to tala i le ku teni I think laha hayi xonge rhanga laha se a ku chingheni o chela yena i munyu xilondzweni and then i tlhela continue a fika kombisa timhaka to a nga swi lavi I think o chinga loko lala ntiyisi A nga swi lavi a ni nga swi lavi lavan'wana ni nga tshama ni featurana na vona mi swi tiva ku vo ni fonela kan'we va ka sesixongi hi kombela ku hi featurana ni ku ni le ku teni minduku a ni hi loko ni swi lavi ni tlhela ni ya hi ya yimbelela hiti
ma swi vona ende mi tlhe mi nga lavi na swimalani ni hayi la ku langutisa la xo nge rhanga so a ri ku chingeni manjheni ni vhele ku ti chingela a fika ti chingelana I'm very very sure so a ri ku chingeni la okay byele ku hayi ni nga ku byeli no tisa mali se ya ni n'wi byeli ku a tisi mali hi ku a ni nga swi lavi se nandzu wa me yini kwala so mhaka yaleyo swi komba King Tsongo va yi poise yi hlundzuka hi ndlela leya i timhaka to va va nga yi nyikani feature eka project ya yena of course leyi nga yi humesa ya DCN leyi ya nyimpi ya nyimpi ya khale as you can see so hey mhaka kho yi le ku tikeni mi ta jaja ku mi swi vonisa ku yini hi leswo loko ku ri ndzhuti hayi na hambi ni ri hava kahle a na ha ni nsinya vhele na loko ni ri hava ndzhuti swi nga ze swi ku tova helo a ni hanyeli ndzhuti wa wena mina